Dear Mr. Longley. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Mawatam, ha? Wala kay. Naawatak. Di nakbibiyangan. Kasanon dagiti anak na. Naskan nga agiskwela na. Wanin bibiyang ko kada kayo. Makamu kayo niti biyagyo. Saan lakay? Di na kami panawan. Makapabwisit kayo, amin. Mami? Sinaktan na kakadimanan ni Daddy? Saan, Marisa? Limtag manan day tapingping mo. Diniswan na ka manan. Naitugtog lang day ito'y idinturon. Kaasi tayo mat, Mami. Adon ti utang mo. Awan pa'y kwarta tayo. Di ka madanagan, anak ko. Kabalak nga isakad ti panagbiag tayo. Huwag kaya, agasam man kit di day tilimtag arupak. Make up ang basit tapno sana madlaw. Apay, Mami. Mapanak ag trabaho. Awan inted ni dati makwarta. Barang adda nateng amabalin ko ang magatang kan maila ko dita trading center. Sumurutak, Mami. Kadwan ka. Apay nakasanglas ka, Linda. Napudot ti panawan. Asino na ita balasang akadwam? Iso dahi ni Marisa. Inauna nga anak ko. Nagsaya atin. Nakita. Amok iti personal. Kasmutla iti kapintas mo. Iti kapintas ti anak mo. Agyamanak, sir. Anya, sir. Uncle, ti kayat ko ayawag mo kanyak. Nabayag kami nga gayam iti inam. Awan pa'y matinagsangpat anatang. Hintayo payag merienda. Umay ka, Marisa. Umay kan. Nasingpet ni Uncle Murudi. Umay ka. Maala, si Kante agordar iti kanin tayo kada uncle mo, anak ko. Wan, Mami. Ijay ka counter nga agordar. Sige, Mami. Dinanog na ka man ang dilakay mo? Problema ti kwarta, Rudy. Allowance dagiti anak ko. Kastamat ti kanin di. Ikang ka. Mabalin ka di matabaybayan kayo. Manuti ka sa pulang. Ada kwartak ita. Agyaman ak ititulong mo, Rudy. Nasaya at kaunay ataw. Marisa, naitid ko ka din ti allowance mo, anak ko. Wan, Mami. Mapanak a grocery inton madamdama. Anya ti kayat mo agatangak. Inikan na kaday jay arudi iti kwarta? Saan? Kwartak da ito eh. Nakita nga nyawatan na ka iti kwarta, Mami. Asino kumati sa baling asit gak no saan nga iso? Adda ka di relasyon nyo? Awan. Anya ka di asaludsod da ita. Mami, dakas ti makirelasyon iti sa bali. No addan asawam. Saan ka di? Ay na anak ko, awan relasyon mi. Agayim kami laeng. Kaya't naklaeng atulungan. Ammo na tirigat tayo. Ala, awata mo da ito allowance mo. Nakagatang kay ti laptop mo? Wan, second hand laeng. Kunak man no awan kwartayo. Inutang ni Mami. O sige, arami dun tanti project ta dito laptop ko. Sige man. Imbag man ta laptop mo pagkaramidan ta iti project ta. Saan ang mabalin ayawid mo ti babaim dito'y balay? Tapay asaan? Balay ko mat da ito ya. Sige, aramidam day tataidarum ka. Anya? Saan akon abasta aguli maklatan? Jak itulok nga yawid mo dito'y balay ti babaim. Anya pa'y latar aramidan nyo! Pumanaw kayon iti babaim! Pumanaw kayon! Inyawid ni Daddy, jay babae na dito'y balay?
Wan, idiawan kayo. Ngam pinapanaw ko ida. Anyamatan ni Daddy. Saan na lang aruden nga aramiden dagiti responsibilidad na kasama? Mangyawid pa'y iti babae. Jak itulok nga aramiden na dayta. Uray anyang pa'y iti mapaspasamak. Wan gaya. Kumusta ti laptop mo, anak ko? Us-usar mo't laang. Wan, Mami. Ginatang ni Uncle mo Rudy dayjay. Kunak no inutang mo. Imbagakan ko na. Kat gimatang matadagos. Nasingpot mo't gayam at talaga ni Uncle Rudy. Wan awan bisyo na. Napaggraduan na matanda giti anak na. Balo ka din, Mami? Saan? Si bibiyag pa iti asawa na. Kasanon numaamuan ti asawa na at tultulungan na tayo. Amangan numang parnoy iti gulo, Mami. Saan mat siguro, anak ko? Ayun gayam, inton bigat, saan kayon nga ag-commute kadagiti kakabsat mo? Apay, Mami. Nakagatang iti baro alugan ni Uncle Yu Arudi. Ison ti mangitulod kada kayo ija eskwelaan. Oo, Marisa. Apay asan ka ngagtagtagari? Mababainak namin kan ka, Uncle Rudy. Apay at tultulungan na kami. Naibagak matangkan ka, agayem ko ni Mami. Kasanon numaamuan ti asawam. Nga adda tultulungan asabali a tao. Good provider rak iti pamilya, Marisa. Jak iti baybayan. Isu siguro ti rason no apay nga agtutuloy latta ti panagsangpot ti swerte kanya. Kasi ita, nakagatangak iti brand new alugan ko. Wen nga Rod, nagpintas to'y lugan nyo, Uncle. Asidagtan iti universidad apagis eskwelaag. Anyo oras sa malpas ti klase. Ano at oras ko? Umay kan tuman ng sukunan. Kastamat dagiti kakabsat mo. Uy, bungga ka, girl. Ada nice car. Anang itulod kan ka itay? Nakita. Lugan ni Uncle ko dayjay. Ada uncle mo a rich man? Adamot Ilugan naktuman mat ijay. Wento Iti kasta? Kaslaak mat baknang akas kan ka. Mami, anya tinapasamak. Ni Daddy Yu, tiniliw ti pulis katimbalod na. Taapay. Natiliwan dang aglakla ko iti illegal a droga. Anya? Amangan na saanan ang makarwar ni Daddy Yu iti pagbaludan. Mapantayo bisitahan ni Daddy Yu ijay pagbaludan, anak ko. Apay nga itadaklaan nga umay bisitahan, ha? Saan ka ko mga agungot akas na? Daddy, binisita da ka. Iso asaan arumbang nga agungat ka akasta? Hoy, Linda. Denggam ti ibagakan ka. Anya day ka? Irwardak dito pagbaludan. Mangbiro ka itinalaing nga abogado amang ilaban iti kasok. Jak kayat ti maibalod. Ammom ka din numano ti bayad ti bagbagam nga abogado. Kasanon ti panagadal dagiti anak na. Nuuna ti bagbagam a panangilaban iti kasong. Kayat mo asawin, baybay anak laang dito pagbaludan. Ammom mat adakas ti aglako iti illegal a droga. Ngam apay nginaramid mo. Mano ti pagad adalak nga anak ta. Oh, sandak ang mabalin abaybay ang ditoy. Siyak pay laang ti ama. Iso anasken at tulungan dak ang makarwar ditoy. Nabuyak ijay TV, tinapasama ka ni Daddy, Marisa. Nabuyam? Aduda gayam ana-aresto. Ngam iso tinaalaan da iti kaaduan at droga. Kasano da itan? Kayat na ang makarwar iti pagbaludan. Ngam, kasapulan ti dakkel agatad. Aywan Kasapulam ti abogado ang mangilaban iti kaso na.
Jack amo no pangalaan mi iti dakkel agatad. Dakkel a problema day ta pinarnoy ni dadin. Wen nga ron. Idi pa'y laeng. Puro problema ti ipapaahin na kada kami. Puro sakit tinakam. Iso nasaysaya at siguron no maibalod. Tapno saanan ang makaramid iti kalukwan. Kan saanan ang masaktan ni mami. Idi pa'y amad itirik na, Rudy. Ngam ita, ad-adan akimaro. Nakapsutak. Umayak kita madlaang di tabalayo. Ngam, ada ka di tabalayo. Ala, basta di ka baybayan. Urayan nak, umayak ron. Bye. Marisa, anak. Umay ni Uncle Yo Rudy dito'y balay. Kasta ka ni, mami. Nagsakit ka. Kasano kami kadagiti kakabsat ko. Di ka madanagan, anak ko. Umimbagang matlaang. Ipanak ka no ni Uncle mo Rudy sa ospital. Kasapulan ang maopiraan ni Mami yo. Di ka madanagan. Sigurado dagiti doktor. Asumaya at ti kasasaad na no maopiraan. Awan kwarta pagbayad mi, Uncle. Ay na, kunakmat kada kayo, adi kay baybayan. Adula una yung tinaitulong yung kada kami. Panunutan day ta. Ta sino kumati agtitinulong no sana da tayo. Agyaman ako na ikan ka, Uncle Rudy. Di ka agdanag. Nakasagana ak atumulong kada kayo. Kumusta ni Mami? Nayawid min, agpapaimbagan. Manumot nga daw nga absent ka. Wen nga ron. Asino nga iti kadwa ita ni Mami medyo balayo? Ni Uncle Rudy. Uncle mo ka di talaga? Saan? Aw-awagak lang iti Uncle. Nakaanos kada kami. Agigyan ka di iti balayo? Italaang. Taawan kadwa ni Mami, no ag-eskwela kami. Adan samot relasyon da ka ni Mami? Diyak mo. Diyak dinamdamagan Mabainak mo't amang damag. Kasanumot ngamin, naibalod ni dadim. Wen nga rod. Saan mi pa yan anabisbisita? Apay ngay. Isuntumot lang nga ungat na mapan mi bisitaan. Kaya't na ti rumar iti pagbaludan. Ngam awan ti usaran mi akwarta para kan kuana. Si kanton ati manggastos, inton makalpas ka iti panagadal mo. Congratulations, Marisa. Agyaman na kangkan. Gapu iti adu at tulong mo kada kami. Iso anak kagradwara. Kablaawan ka, anak ko. Thank you, Mami. Ngam, apay akas lang nakalidliday ka. Jakman mo ko ni Mami yo. Imbes ko maamaragsa kanta nakagradwar kan. Jak malapdandag sagit, anak ko. Mami, itataнаkalpasa kon. Siyak magtantimang tulong kan ka. Kan kadagiti kakabsat ko. Nasaya day ta, Marisa. Intayon. Agawid tayon taaguro-urayan dagiti bisita iti balay. Celebraran tayo ti graduation mo, Marisa. Nagadugayam ti kapagyan nyo, Marisa. Imay dan sa amin di ti graduation party. Wen nga rod. Ngam idi agregregat kami. Awanda. Marisa, mabalin ka di nga agsarita ta? Wen Uncle. Mabitlang friend. O sige, urayan ka. Marisa. Kalpasan da ito'y apanagsarita ta. Kaya't ko akasarita ni Mami.
Amok analiday ita. Taapay, Uncle. Agpakada akon kada kayo. Anya? Ag-migrate kami ni JUS. Kaduak ti pamilyak. Uncle. Kat di mo baybayan ni mamim kanda iti kakabsat mo, ha? Panawan da kami matgayaman, Uncle. Anya nga ruhad. Adakat nga ruhad pamilyam. Panawon matan nga ipaay ko tinananay nga oras ko. Ken panawon ko iti pamilya. Wan, Uncle. Kat ulitak manen. Agyaman ak unay iti adu at tulong mo kada kami. Addan masnop at trabahok ita, Mr. Lonely. Siya ti breadwinner iti pamilyami. Jak matan kayat apagtrabahon pa'y ni mami. Si mardeng matan ti komunikasyon da mami kan Uncle Rudy. Kat ti amak, adda pa'y laeng iti pagbaludan. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Marisa. Marisa, pagayam ko, agyamanak iting kapanang ipatulod iti kapadasam. Tay kunada nga ruden, awan ti panubok asaan tayo akabaala na sulbaren. Kasanuman kadagsenday ta panubok, basta kumamang tayo, iti apo anamarswa. Nasayat unay, ti impangrunam ti panagadal mo. Ket gapo iti dayta, saan na nakasapulan nga agsanggir kayo iti sabali, takabaalan yung ti tumakder, iti bukod yu asaka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Marisa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mark, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Maaramid ko amin akay kayat ko. Idisan pa'y asimang bay iti biag mi, ti ina, ti kadendenak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mark. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kunani, Mama, kayat na mati umay agyan diti Bagyo. Kayat na kanu mati umay makipagnaad kanya. Tapno saan laang akadagiti kakabsat ko ang makipagnaanaad. Katuna. Pampanunutak nga roti agbirok iti pagsarkak no umay ni Mama. Iti kasta, ison ti pagawawirak. Apag iso, agbirbirok da iti servidora, ijay karinderya pagtrab-trabahwak. Ijay kan nga agapla, ino kayat mo? Tamno saan ka na marigatan nga agbirok pa'y? Sige man nga, Rod. Taiso pa di masapulak. Nagrigat mat ngamin nga agab-abang. Saad dapay kaninanang mo ti inauna nga anak ta, o papawitan ta. Saan mat ngamin akayat ni nanang mo, nga laon ta ditoy. Anya nga, Rod nga ay. Agsangit mo't ni nanang, numayadayo kan kuana ni Rico. Kasano, kat ni nanang tinangpadakal kan kuana. Dayta nga, Rod, kat. Baybay akon. Tamok mat, nga ado ti sakripisyo ni nanang iti dayjay nga anak ta. Isun tinangaw awer sipud maladaga. Nagtrabaho mat gayam dito ni Daisy. Asino iti mga awer iti anak yo? Nagpabagyo ti inana, kat iso nati mga awer iti anak mi. Di kasano itan? Saan kan ama kainom, numalpas ti trabaho, tadamot tin gwardya? Anya saan? Saan nakaparparitan nga uminom? Sigud mat nga wan ibagbagana, no kasta nga aginumak. Ay kat nasayat nga Rod, tapalpalubusan na ka ni bakit mo. No kasta, mabalin tayo nga Rod ti uminom, minton madamdama.
Saan tayo mat nga ita, pare? Ah. Kasangsang putlaw na ti katugangak. Kaslamat imat, no makita na nabarte kak nga agawid. Kaya't kasangsang pat na. Ay, ket, iso ti ko nan. Agpalakas ka pa ilaing nga rod, kini katugangam. Talaga na mas gayam ti panagluto, Mark. Narwama kong ngagluto, mama. Manumat na natawan kong ngaglutluto. Kan day tabulalo, ti specialty mi ije karinderya paglutlutuak. Iso nga rod day tati ilukluk magko, mama. Tinaimas aluto ti asawak. Ngam saan mat anasaya at ti sobra anataba, anak ko. Agdayat ka kiti. Tamay mayat akitaan ti babae a sexy, ngam tay nataba. Ayos lang kanyak, nga uray nataba ti asawak, mama. Ngam mas healthy mat laang ti sexy. Isungag pakutong ka. Manon nga daw saan tayo ngayon minom? Kaano nga ti plano ang panaginom tayo? Mabalin tamot sigurong ti aginom. Uray siyak, makininum akon. Sigurado ka asan nga gungat ni bakit mo? Saan? Basta agpakadaak. Ibagak tulatan nga umuna nga agawid. Kat, anya nga tilutuan ta, pulutan tayo, inton madamdama. Tay sigud apulutan ta. Okay, mayat nga rod. Ay, mabidlang Awagak pa'y ninanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo ditan? Nasaya at kami mat, anak ko. Da kayo ngay, kumusta kayo matan? Nasaya at kami mat, nanang. Awang gayam. Adda dito iti ina ni Daisy. Isu ti agaw awir iti may kadwang anak mi. Isu ang makatrabaho manan ni Daisy. Ay kat nasaya at garun ano kasta. Ay, sapay kumata ikatamon ti panagin inom mo. Taakababain mo't iti katugangam no makita na kang agbarbartak. Nanang, amuyo mat. Asaan ko ang maikat ti panagin inom ko? Ay, sursurwam nga ikatan, anak ko. Awon gayam. Nagpauitak manan iti kwartayo. Ay, kat agyaman na karon no kasta, anak ko. Ay, niri ko nga nanang. Mabalin ka diya kasarita ka. Ay, mabiit laang. Taitad ko kankuan ato'y cellphone. Hello, Tatang? Kumusta ka, anak? Ayos lang, Tatang. Kumusta mo't nga iti panagadal mo? Kas iti sigod, nangatulat tadag iti grado. Nasayaat nga ron no kasta. Kano kayo manan nga gawid dito'y kadaading ko? Mailiwakon kiniading ko? Sige. Ibagak to kan ninanang mo, tagawid kami. Uraik ti panagawid yo, Wen, sige pa nga rod. Bye! Muna kan nga gawid, Aginom kami pa'y kan ni Pari John. Alam to'y nabati asweldok. Nagpawit akong kaninanang. Ay, ipagarup ko no saan kan nga aginom. Tamanipod simbangpat ni mama. Kat saan ka na naginom? Gapo tamapahinak laeng. Ngam talaga asaan kun amalabdan. Makain-inuma ka talaga. Iso pangasim Umunakan, taginom kami pa'y. Sige nga, Rod. Basta di ka unay agpakarabi Kat adapay trabaho tayo intun bigat. Un ka di. Di nakpakadanagan. Amok ter aramidak. Alan bakit? Abaya di mo kaya ti agpaarakop kanya ka. Anya ka matan, Mark. Makaturturog akon. Intun bigat tulitan. Apay ka di akasta ka. Siguro, addan sa baliman niya. Ay, saan ka kadi amabain ka ni mama? Amangan numangag na ka. Awan bibiyang ko, oray mangag na. Dayta ka timadikan ka numabartag ka. Saan ka makaaw-awat? May manugot ka kumao, dinaltas. Saan nakapilitan no saan ko akayat? Nabanugak, kat kayat ko ti maturog, kayat ko ti aginana. Salbag yun ti kasoy. Ala, agkape ka, tapno maikat ti hangover mo. Agyaman ak, mama. Agininom ka kayam, maditi kasta abisyo. Malaksid ang madadaal ti salunat mo, ibusin na pa'y ti kwartam. Isuntumatan ti pagapaan nyo iti asawam. Mama,
Palubusan nakmat ni Daisy nga ginom. Nabayagan nga gininumak. Katjakon kabaalan aliklikan. Taisukat nga ro ti agas ti bannog ko. Awan na saya at aturungan ti tao akas ta ti panagrasrason na. Awan dudurasan ti biag ti tao amang nginom. Mama, saan kami paimot anagbisin ka ni Daisy? Saan ko paimot abinisin ti anak yo? Kat, map na kalatan iti kasta a klase ti panagbiag. Agab-abang kayo. Mang panunot kakitde iti pagdurasan ti pamilyam. Saan kat nga arak ti pagalistuam. Masurunak iti katugangak pare. Prinangkanak iti agsapa. Anya timbaga na pare? Kaguran na ti panagin inom ko. Awan kanududur asan ti biag ti tao ama martak. Ay, awanin nga rod Saan ka na makainom pare? Naglaingan day diya bakit? Abay, iso timang pakpakan kanyak. Ta isuro nakit din iti aramidag. Pagawidak tupay. Anya? May turad mo pagawidan? Diyak lang amin maidiretsukan ko anak kahit. Ibagak iti asawak. Tapagawidan nan. Kasanon, no di na kaya tapagawidan ti inana. Inana day jay, bro. No saan na kaya tapagawidan? Oh, di pagtalawak idadwa. Anya? Maaramid mo day ta? No isakit na ti inana. Dinasaya-saya at asumurutan iti inana. Anya? Madlaw ko aliklikli kamatan ni mama. Man nakibiyang launay ti inam. Apay akas tamot ng di pa nagsasaom iti inak. Isutiin mo na nagsaw kanyak iti madi. Kat, agpay sumati bagbagana saan ka di? No kasta, pagsarsaritaan dak nga gina. Dinamag na kanyak, no apay apal palubusan ka nga gininom. Kat kinunak, asaan mo akabaulan nga ikatan ti panaginom mo. Kat ikunana, adda ka no kanyak amang kontrol kan ka. Adda ka nun pamilyam, katrumbang laang nga isardeng mo ti aginom. Apay, nagbisin ka na ya iti sidong ko. Wan, sa anak pa ang nagbisin. Ngam ti kayat ti mama, kita haam mo ti masakbayan tayo. Awan ka no pa'y balay ta. Rumbang ka no nga gurnong ta. E di awam pa'y ti inam iti sidong ta. Awan problema. Angam ita, tila mo ten pakibibiyangan na. Isu na say-saya at no pagawi damon. Anya? Talaga saan ka mabagbagaan, Mark? Amom lang nga din akaguran ni mama amabartag ka. Ngam agbartag ka lata. Awam bibiyang ko iti inam. Saan nga iso timang bibiyag kanyak? Iso nga awang karbangan na amang kontrol iti kahit kong aramidan. Saan maabastos ang tinak? Awan mo't karbangam amang bastos kan kwa na. No saan mo akayat abastos pagawidam, tadyak kayat ang makita ti rupa na dito'y balay. Nabayag nga an-anusan ka, Mark. Ngam day ti apan ang bastos mo iti inak. Saan ko ang mapalabas? Apay asaan na simrek ti asawam? Nasakit sa tinakam na kadagiti imbagbagak idirabi Ha? Ang aldawan, awan pa'y laeng. Diyak amo, noon niya ti imbagbagakan kwa na ti inana. Ti amo da nga ta, nakaturugak pa'y, iti agsarsarita da. Hangam, dengdenggak nga ibagbaga ti inana. Noon niya kano ti kinay kayat ti anak na kanyak. Adda kanumat itsura ti anak na. Ngam apay kano, asyak ti kinayat na apangit lang aruden. Pangit pa'y kano ti ugalik. Nene. Apay nga katawa ka? Kaya't ka di asa hunday ta, apangitak? Pare. No adda nga min guraken ka ti may sa tao, pangit ti panagkita na ken ka. Isu siguro, akas day tinaibagana. Apay ngay. Kaslawan mo tao dito'y balay. Nene. Awan mo tandang iti daddo maagamit. Sumurakak iti kwarto mi. Ne. Awanan dag iti kagus ti asawak.
Nukasta, pinanawan na kon, kat simurot iti inana. Ne, adda surat ang nakaparabaw iti lamiseta. Kita. Basag. Mark. Nabayag ang nagan-ano sakkan ka. Saan ko nga imbagbaga ka ni mama no adaman problema. Basta inananusan kalatta, gaputa si ka timang pakpakan kanyak. Ngam nakita ni mama no anya aklasi ka nga asawa. Iso tinang lawlawag iti panunod ko. Nga damat mabalin ko apagbilyan, asaan kat nga ananusan kalatan. Simurot akon ka ni mama. Saan aga po ka dagiti imbagbagana? No di kat simurot akon kwa na. Gaputa si kapay amis mo tinang papanaw iti mismo nga inak. Awan respetom iti inak. Idinto asyak. Jak pulos binastos ti inam. Agpatinggalaangan ditoy. Kat saan mo kumaabaybayan ti inauna nga anak ta. Sikan ti makamukan kwa na. Sarong karak tulad ta. Kaya't kuman nga alaan, ngam amok apatpat gan unay ni nanang mo. Sige, kastan. Pinanawan na kon ti asawak. Pudno ang nagbidutak. Pakawanan na kuma, Daisy. No naglablabasak. Jak gayam kabailan, amapukaw kay tibiyag ko. Aging gaita, mangnamnamaak asubyanak ni Daisy, Mr. Lonely. Kasla saan kamamati asaanen nga agparparang. Nang runa, kat adda iti sidong ni nanang, ti nauna nga anak mi. To'y pagayam mo, Mark. Mark, pagayam ko, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam. Ti makunak, no talaga nga ay ayatam ni Daisy, kat saan mo akabaalan amapukaw iti biyag mo, sursuruam nga ikaten ti bisyom. Ipanagnak mo ti panagbalbaliw mo, tay ti dayta nga aramidam, amok, amakisinubyan ken ka, ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mark, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo ken ipagayam a Marlon adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, nabayaga kon a driver dito'y probinsyami. Iso ti pangbibiyag ko iti pamilyak. Dualaang ti anak mi kinibaket ko. Agpadada nga adda iti elementarya. Plain housewife ni misis ko. Uray no addamet nalpas na a kurso. Mamatiak ada kami a driver ket man nakigayem. Taado dagiti gagayem ko a pasaheros. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlon, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Pare Marlon, napunon ti jeep mo. Nagbitin na napun, no? Panagawid nga minen. Puro amin dagiti aklaklako dita palengke, dagiti pasahero. Adda nga rod ani kumarik a norma dita. Isudyan na kasangaw. Tindak nga rod din pare. Sikan, ti sumaruno iti pila. Ayaw nga pare, ipila kong ti jeep ko. Oh, Pletek, awanta mo na. Mabit lang mari Bariyak ti kwarta. Saanon? Di mon bariyaan. Apay nga? Katno asidag dati papanan. Adda kargak ijay likod. Dagiti lakok asaan ko ana ipaibos. Sige amat mari. Ti kwarta.
Sige no di mo awatan. Sa anak to nagluglugan dito yung jeep mo. Di nakman rabakan iti kasta. Ay na, paypayswag timbaga. Kunam siguro mangrabraba ka. Sige, kukuha ko. Thank you, Mare. Una, imbag lang at daigatang yung iti sidaan nyo. Manayon nak ngay kan iti kwarta. Tunggal aglugan ka dito jeep ko. Ay kat, mayat Angam ka babain. Apay ang mabain ka. Manun atawan nga agluglugan ak dito yung jeep mo. Ay, wala nga. Diyak pa ikat mabilang. Nasurukan alima atawan. Manipod naglako ak. Kasta ti kinabayagan nga gamamutan. Ay na Marlon, makiap-apa ka no di anak mo ay di basketballan. Ingka anawaan. Ingka nata madama tilutok. Ingkan tadyak magpanawan tuy buy-buyak at telenovela. Yamatan. Kita mo nga tututwak. Ida pang pailaang. Ha? Paglutuan nakmanan kat maperdi tuy kaman manicure ako ko. Apay nga ita kayo lang. Kinasarita pa yung aming tinaganak ti kinalaban ni Junior. Ayan day tang anak mo. Taba-utak man. Nadungiran lang arudan. Bautang pailaang. Imbagak namin kadakwada dito'y dalaang balay nga agay ayam. Maburing daa. Tasi kamot latan ti agbuy-buya iti TV. Di damot makabuya. Junior, agay ayam ka pa dita cellphone, tagluto Uno, ingka iti ayan ni mami magbuy-buya iti TV. Dito yaklangan kusina, daddy. Bautan nagtumanan ni mami. Kan may saan na kaya't ngagbuya kami iti cartons? Sige, dito ka nga rodan. Ayan ni ading mo. Nagkuyog da kan ni tita Kati. Mapandakan o grocery. Junior, anda ka matgayam dito kusina. Ape asaan ka asin murot kata kami ka ni ading mo. Ay, makiayam da ngamin ijerwar. Dinanog damatan. Dinanog da ka? Uwan tita. Ay, ala. Sana bali. Tayong gatangan kay tay ayam mo. Ha? Ay, robot. Wow! Nagmayatan. Anya nga ti bagam ka ni tita. Tayong gatangan na kay ti ayam mo. Thank you, tita. Isnak nga roden, Sige, tita. Matanak agay ayam ijay salas. Manong. Apay asaan manin nga agtagtagari day ta feeling a misis mo. Kasano asaan nga agtagtagari ako na? 5 basak ijay salas. Di man la imisam. Kaslawan nakita na. Kasla di ka pala naruam kan kuha na. Amumutan ti ugali na. Kan apay asika ti aglutluto. Saan ka di nag-drive ka ita? Nabannog ka anak maneho. Iso arumbang ani bakit mo ti aglutluto. Bayam latan. Ay, isukat asadot day ta asawam ta na irwam. Ay, di na pa'y mapanmasokon dagiti ubing iti eskwilaan. Saan na anapan innala iti iti eskwilaan? Ni tatang tinangsokon kadakwada. Agsinsinublat da kaninanang. Anya lang ti araramiden na dito'y balay day ta nga asawa. Agpapapintas nga agtugtugaw. Agring kan bakit? Hoy, aldawan. Yung kailutuan iti kanan dadag iti ubing. Kain balon da. Bumangon kan. Di lang kuyudan. Makaturturog ak palaang. Asri ka na tagluto. Masapak nga agbiyahe ita. Madamdamatan nga agluto. Anya palaang ti oras. Ay, kisaya mamad na ita sobra pa nagbuy-buyam iti TV. Nang runa, no panawon ti pa nag-eskwela. Ne, pare. Kunak man, nung sikat ti first trip ita. Naldawanak, pinagrubwat kan inlutuak pa iti balon dagiti ubing. Kaslawan misis mo, no kasta. Ay, nagsadot nga rod. Ay, no kasta, sukata mo na. Di ka man nagsawi ti kasta. Ewan gayam. Nadamag mo ka din. Tiyan niya? Natayo, hindi asawa ni kumaring anorma. Ni, apay anatay?
Di mo madlaw iti ropa ni Norma. Problemado. Gapo iti bisyo nila kay na. Kat no pasaray danugan na. No saan amang tad iti paggatang na iti arak. Ay unay matdaytan agasat ni Mari Norma. Nasarakan dalat takanon. Anak kapaklab iti igit ti kalsada. Anatayon. Makipaglalingit ak, Mare. Agyaman na, pare Marlon. Diyan ka mo nga dagaan bisyo nila kay mo. Idi pa'y lain niya nakutiin na una nga anak ni. Nagbisbisyon. Dinan sinardengan. Binagbaga akmat nga isardeng na. Ngam kasta unay ti ungot na kanya. Pasaray saktan nakpay. Ay, ano apay mat. Nga dadagiti ka kasta klase ti asawa. Imbagan ka, pare. Tanasaya at kan nasingpat ka nga asawa. Saan mat, Mare? Ibagbaga dagiti kakadwam. Asi kakanot ti agluto no kasta nga agawid ka ijabalayo iti malam. Nagluloko mo dagita. Ta istoryain dapay kan ka. Kasta kumamot nila kay ko, pare. Ngam... Anyan. Puro rigat kan sakripisyo ti impalakam na kanya. Daddy, mabisina kon. Anya? Ayan ni Mami. Ada iti likod ti balay. Ada kasarsarita na iti cellphone na. Awan ka din ti tinapay, Jeref. Jack kayat, Daddy. Di ada chocolate na ti kayat ko. Dito'y kapay lang. Inakman kasarita ni Mami. Sika talaga. Joke lang, Dayjay. Wan, umaya. Ay, mabilang ka. Ada kami nilakay ko. Oh, apay. Mabisin ka nun ni Junior. Ado mo titinapay, Jeref, Tigayat na ngamin kat di nakasamsamit. Intimplam ko man iti Diyos na. Si kantimang timpla iti Diyos na. Tada ka man. Daddy, ni Mami ngay, saan tayo manan akalangan amangan? Ada kasarsarita na iti cellphone na. Nagimas pa ito'y inlutom, Daddy. Ibusan ta na. Daddy, apay anak kaungungot ni Mami. Awan nga rod. Kanayon na kami akad dalan kan bautan. Naawan kayo dito'y balay. Isuamas kay kayat mi ti agay ayam ijerwar. Kasta? Nuagbuya kami iti TV. Iddapan na. Mapan kami kanu agaramid iti assignment me. Ala, pasensyaan nyo ni Mami. Kabutang mi ni Mami, Daddy. Isu nga itugot na klangan, wag pasada ka. Tapno masursurok mati ag-drive. Bakit? Apay aya tunggal maturog pa. Kat nakatalikot kalat ta kanya. Nabanugak. Di nakalbi-kalbitan. Day tala cellphone mong tigiga, ma'am. Uray ta nga trabi. Into nagring. Song batam. Kat rumor ka. Manopay nga oras kay Jerwar. Ha? Maririingam dagita. Apay kumasaan. Sipsiputak amin agaraw mo. Taapay asipsiputan nak. Apay. Agsuspetsa ka nga dadakas na aramida. Kasla kayat ko panunutan na kasta. Nagrugit ti panagpampanunot mo. Lalaking ti kayo ninawag mo idirabi. Tsak kayat ti makisarita kan ka. Sa dino ti papanam. Apay nga inalam dagiti pungan kan ulos mo. Awan bibiyang mo! Ay, matumal ti biyahe ta. Ano pa ti pasaheros ko? Aron pare, bakasyon namin dagiti estudyante. Nimot Mari Norma ti bimabay ti tricycle. Ay, ingkatulungan na pare. Adu ti kargana. Adan na yun ti pasaheros mo. Malala. Mare, tulungan ka. Agyaman nak pare Marlon. Ad iti pasahe. Ni, ay, agad ka. Agawit ka na ya. Una, iso nga mayak diti terminal. Si kaka diti nakapila. Manupay la ti pasaheros ko. Ay,
Ipasublat mong iti sa bali dagita pasaheros mo. Tamapanta pa'y agmerienda. Kababay matkin ka, ha? Gumuraakan ka, nagkadkid ka. Ha? Italaan nga inawis ka, pabainan nakman. Anya? Sige. Ipasublat ko niti kumpare. Iso adito'y tinangawisakan ka, tanay mas ti pansit dalito'y. Mabsog ka. Agyaman ang iti panangawis mo kanya ka. Si kakit di mat, kasla saan tangag gayam. Kumusta kan nga tanay? Awan mo nila kay mo. Ay, limag antibiyag kong pare. Saan ako nga agner-nervyos iti inaldaw. Idi ngamin si bibiyag pa'y nila kay ko. Kanayon nga wala. Ayun gayang pare. Nakitak ni Mrs. mo iti terminal idi awan ka. Into do di may sa akadwam a driver. Nakita mo gayam? Wan, kasla balasang. At dakulay tibok na. Kan nagdadakil ta ritos na. Ay na, nagseksi gayam ni Mrs. mo. Sigo da kas jay. Nalaing ka amang tarakan iti Mrs. ha. Saan ba't ha? Kasano nga tano siyak tagbalin a Mrs. mo? Nukas pangarigan lang ang tamapasamak dayta. Sa anak aseksik, akaskin ni Mrs. mo. Sa anak ngag-make up, ngam kita amat nagagat kan nalaing ak ngagbirok iti kwarta. Sigurado asaan tayo ang mabisinan. Ayan ni Mrs. mo. Awan mo dito'y bala na sang patak. Dayjay nga asawam, luklukon na ka, at dalalaki na. Anya? Nakita. Ipakita ti picture da. Mabit lang ha. Oh, kita. Isungol pa iso. Oh, dayjay lalaki na. Diakin ko kwa iti gym di taasidag ti palengke. Kasaritak tuman ni manang mo. Kasaritam lang? Unay matan. Nagsingpot kan nga asawa, no kastala ang teramidam. Ikam, iti pagnakman na. Di naktalikodan. Nas kinapagsaritaan ta dahito yabanang. Ibatam ti takyag ko. Masaksakit anak. Apay di mo kaya't akitaan tiladawan nga ipakpakitakan ka. Nga dakadwam alalaki, ha? Aramidak amin para iti pamilyata. Uray may sahak lang nga driver. Kabalak nga isakat ti panagbiag tayo. Hanggang kastoy lang ti isubad mo. Ibatanak! No di mo kaya't nga ireklamo ka. Asino ti pilyam? Da kami a pamilyam. Wano dayjay alalaki. Mas pinili ni Mrs. ko dayjay alalaki na. Tay di awanak, ginundawayan nan tipimanaw. Dua atawan asan na nagpakpakita. Ket awan ti makaam mo, no sadino itan ti ayan na. To'y pagayam mo, Marlon. Marlon pagayam ko, laglagi pamlaeng. Arumbang lang agtultuloy ti biyag, uray no awan iti denayo ni Mrs. mo. Laglagi pam dagiti anak yo amang namnamaken ka. Saan lang akas ama, ngamkit di, kas inadan. Ala, ket agbalin ka natibker, ket ipamaysam ti imatang mo kadagiti anak mo. Panunutem ti masakbayan da. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marlon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng trabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam.
Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marlon. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Barang makaipaay ti adal kadag iti naayat adumdungeg. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Marlon. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pangaasim ko maanak ko. Ituloy mo ti panagadal mo. Saan nanang? Tulungan kayo langan ni Jetalon. Narigat ti agtrabaho ijay talon anak ko. Kan may sa, ubing ka pa'y. Katrumbang laang adda ka kuma ijay pagadalan. Saan nanang? Talaga masaluta kon. Huston ti grade 2 analpas ko. Ay na anak ko, pangaasim ka di ta saan ko maakas ta. Kita ang dagiti padam nga ubing, agis eskwela da. Sige. Na magagatak to inton sumaron watawan. Agadalak. Basta masadutak ita. Agi way-wayak langan itinwang, nanang. Anya? Marlon, apay adi ka pa'y nakapalas? Saan ka kadi amapan di eskwelahan ita? Saan, Dani? Di ako nag-eskwela. Apay ngay? Masaduta kon. Mapantakit din. Saan ka di ako na ni maestra tayo? Asayatin tayo ti agadal, aging ga makalpas tayo? Wen, ngam no siyak. Talaga masaduta kon. Tulungak lang dananang ijay bangkag. Anya? Nagrigat ti agtrabaho ijay talonan niya. Isot isang kay bagadag iti dadakkel tayo. Wen, ngam ano sa kun Apay, di mo ka di kaya ti agbalin na soldado? Saan ka di aday ti arapaap mo? Wen, ngam, nagbaliw itan. Talaga ngamin ang masaduta ko na sumrak. Isu asikalatan ti sumrak ijay pagadalan, Dani. Unay kananak ko. Nagbudot ti darang ti ilit. Ngam adda ka dito garden ngagmulmula. Anya nga ron nga hinanang. Anusan ta isumot ti pangalalaan iti pagbiag. Ay, no kumangamin nagadal ka iti. Amangan no saan akas to iti biag mo ita. Ay, saan abale nanang. Kabalak mat. Kan saan abale adya akong nakaadal. Basta maanusan ko matikabsat ko ti agadal. Hagyaman nak tatultulungan nak amang paadal iti kapsat mo anak ko. Awan ang yaman na, nanang. Kaya't ko ang makaadal ti kapsat ko. Tadyak kayat nga agrigat tumat. Agyaman nak unay anak ko. Takas ta ti kapanunutam. Kat sapay ko mga rod tamaanusan ti kapsat mo ti agadal. Unanang. Makitak mat. Kat nagagat nga agadal ni Girly. Wan matkit di ay wan gayam. Apay, awan ka di pa'y ti plano yukin ni Glory nga agkalaysa. Awan pa'y, nanang. Saan pa'y kano nakasagana makiasawa? Tati ko na, maam-am mo mi pa'y anaimbag titong galmaysa. Marlon? Oh, apay, Glory. Kaslad na kahit mga ibaga Marlon. Ibaga mo apay. Adda ka di parikot? Awan. Ngam kayat ko lang nga ibaga. Asapay ko mata maawatan nak iti daytoy nga aramidak. Ha? Ni. Anya ti kayat mo asawan? Marlon, agwin naswasta ko man. Anya? Wen, ado pa'y gayam ti kayat kong aramidan iti biyag ko. Sana bali? Tano talaga adata ti para iti tunggal may sa? Agsabat tulat ta ti dalan ta.
Mabalin mo matlatang aramidan. Di ka matlapdan, noan yaman ti arapaap mo. Wen, talaga akayat kong agwil nas wastapay. Apay, Glory. Anda ka din nagkurangakan ka. Uno, gapo ka di, tas anak kaadal. Idinto ta di adal ka. Sana kasta. Inayat ka lata. Uray saan ka anak kaadal. Ngam sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata saan nga agsaksakit tinakam mo, Marlon. Uray nakiwin na swas ni Glory kan ka. Di mo kumamot papasan ti bagim, pare Marlon. Pare. Nasakit nga agpaisto ti mapay kan ayat. Nga masapol nga aklunam. Kaslajak maklon, pare. Nasakit tirik na. Gaboy tinapasamak. Nasakit na talaga. Nga masapol nga aklunam. Di ka pa idagal iti sakit amerikrik na, pare. Pare. Igad mo kiti ti agtrabaho. Saan aday ta ti pakadadailam? Pare. Jack amuno agayatak pa'y. Kasla ngamin na igulpi ti panagayat ko kun ni Glory. Di tayo mo tigasat, pare. Ngam di mo isara tapusom kan ayat. Addan to ti ipaay ti Diyos at talaga aparakan ka. Agyaman ako may manong. Gapo kada kayo kanina na. Nakalpasak iti panagadal ko. Awanan yaman na ading ko. Yes. Kat pagyamanak mat, taingad mo ti panagadal mo. Wan manong. Gapo ta amok asyak matlaang tinangnang rona nga agnumar. Kan maysa. Diyak kayat asayangan dagiti sakripisyo yo para kanya. Agyamanak ading ko. Manong, napagadal na kon. Naipasimpampayan ti balay tayo. Iso mga asawa ka kumamatan. Ha? Asino kumangay ti asawa kading ko? Nagadumot abalasang dita, manong. Adamat ni Layla akaaruba tayo. Nasingpat kan nagagat. Ha? Wen, ading ko. Adu di ta babalasang. Ngamsan akas karina ti mga asawa. Tanarigat mat, no asawa ak ti Jack ay ayatan. Sabagay! Marlon, anak ko. Sigurado ka ngay ayatem day dya babae. Unanang. Ay ayatem na ka nga tamay. Unanang. Mariknak day ta. Ay. Apay ka din, nanang. Agdwa-dwa ak ngamin iti day dya babae, anak ko. Sabali titigtignay na. Ha? Nagpintas. Kan atidog dagiti kukuna. Kasla saan anairuam iti rika. San abali nanang, tanasing batmat. Amo namat siguro ti agtrabaho iti unag ti balay. Ala, sapay la ko mga road, anak ko. Love, mabalin ka din ngay kanak iti kwarta. An-anwam ti kwarta, love? Ada kaming pag-invest ak a negosyo. Barang agdoble, wano, agtriple, paikit di. Usaram a kapital? Kaslakas di nga roden. Mano kumati ka sa pulam? Uray 10,000 laang, love. Ni, nagdakal mo't gayam, love. When ta pag-invest ko nga rod. Kinapudno na, saan laaday ta? 20,000 ti kasapulan. Ngam, ada kwarta ka 10,000. Iso ajay pang nayon ko lakuman ti daw-dawatakan ka. Kasta ka di? One love. Oo, anya. Ada ka di maitad mo kanyak?
Ala. Ikan ka nga rod, intong bigat. Oh, thank you, love. I love you. Ay na. Ay ayatan ka mat, Leticia. Ay na, Manong. Apay nga inikam itidakkel agatan ni Leticia. Kayan ayat ko ni Leticia, ading ko. Isunganuan niya ti kasapulan na. Ipaay ko. No lakit di kabaalak nga ipaay. Anya? Katuan mat. Kasta talaga ti agayan ayat, ading ko. Apay nga siyak, Manong. Jakmat maiturod ti agdawat iti kwarta ka ni Gary a boyfriend ko. Agduma kayo iti kasasaad, ading ko. Katno kastaman bilang. Nasayat Tasaan asika ti agkasapulan. Ading ko, sapay ko matamaawatan nak. Wen, maawatan ka, Manong. Ngam di ka kumaunay. Apay, pangaramatan na kanu ay ti kwarta. Adda ka no pag-investan na negosyo. Investment, Manong? Wen, ading ko. Barang agtriple. Ay, sapay la ko mga rod, Love, kumusta nga ije ko naman nag-invesam? Nagbayad akong love. Ket, addan na pasublim. Awan pa'y masapol nga agtrabaho akpay, tapno adda income na. Kasta gayam. Wen, love. Ala anusam nga rod, love. Wen, para matlaang kadata. Manong, nakitak mat jay nobyam ijay mall. Ket, anya ti araramidan na ijay? Nakitak ang naggatang itinginginaan abag, kan sapatos na. Anya? Wen, Manong, ada kadwa na babae. Best friend na siguro. Nalabit akasta, ading ko. Apay, di nakadiimbagakan ka, arumwarda? Saan mat? Ang mga nuawan load na, yaso adi na kinawagan. Ay, kita Manong. Amangan mo't no jay kwarta mo, tinapan na in shopping. Ay. Un nga raw, anak ko. Iso adi na kainayaban, amapan ijay maul. Kas itinakunak. Agdua-dua ak ititigtig na iday jay ababae. Ay na, adday ta kayo manananang. Di yu kumamat pagatapan adagos ti kayan ayat ko. Ay napasensya ka na, anak ko. Ngam saan ang maikat day ta iti panunot ko. Gapo iti nakiitak at tigtignay na. Uray siyak, Manong. Sabali at talaga ti atap ko iti dayjay a girlfriend mo. Ay na, nanang. Girly, ading ko. Huston. Di yun pagtinulungan ti kayan ayat ko. Nanang, iawit ko ni Leticia. Agdan na kamin. Anya? Nanang. No agdan na kayo. O di agkalaysa kayo. Di na pa'y ngarod kayat, nanang. Ay. Apay, nanang. Di yu ka di kayat? Saan nga iti kastanak ko? Ngam nasaysayaat ko man no agkalaysa kayo pa'y nga umuna. Tapno nasayaat matlaang ti panagdanayaw. Sana bale, nanang. Sumarunun to ti kalaysa. Oh, love. An-anwam day ta papel? Papirma ako makan ka, love. Ha? Para itian niya. Pagsayaatan day to'y. Tapno masigurado ti seguridad na day to'y balay kan lotem. Ha? Anya ngay tilinaon na day ta. Ibagbaga day ta kasuratan, asikalaang ti akin kukwa iti day ti abalay kan lote. Kastagayam. One love, iso di ka nagdwa-dwa. Pirma amon. Ala, sige nga rod, love. Pirma ako na. Naimbag nga orasyo. Kastamat ka na kayo, madam. Asino da kati? Siyak ni Mary. Imayak,
tapno kita agday to'y abalay. Ha? Tapay, madam. Kat no nabayad akong day to'y abalay kan lote. Adami ng kanyak ti papeles na. Nagperma ka mat. Impag na ni Leticia. Ha? Anya? Jak amo day ta, madam. Kasano adi mo amo? Oh, at dadag ito'y apapeles. Nakalanad amin dito iti agreement ta. Inla kumun kanyak na iti abalay. Kat inton sumaruno abulan. Sublata kun da ito'y balayo. Kan tiloteyo. Madam, mabalin ka ding agsubli kayo inton maminsan. Tapag saritaan mi pay daytoy abanag. Sige. Ikan kayo itigundaway nga agsarita, kan agsagana. Marlon, at pakadak Ada pa panak, ang mga numabayaganak ijay. Leticia. Ha? Apay Marlon? Tinong panak. Pakawanan nak no nadiswan ka, Leticia. Ngam apay nga inaramid mo ti kastoy. Apay nga inlakom ti balay kan ti solar. Anya nga inlako? Saan, Marlon? Di kan aglibak. Amo kun ti amin. Gapo ta imay dyan nakagatang. Kat imbaga na ti amin kanyak. Huh? Lino kunak, Leticia. Imuna. Jay kwartak akinunam apaginvis mo. Ita, daytoy balay manan tinagdiskitaram. Kwa? Gapo ka di takastuyak laang. Gapo ka di tawan adal ko. Gapo ka di taamom ngay ayatan kaunay. Kat nalakalaang ngay yalis mo ti alipuspos ko. Dangganak ko, Marlon. Ilawlawag ko ti amin. Saanan? Awanan tinaskan nga ipalawag mo kanyak. Maawata kun no apay adi mo kayat nga kalay sa ata. Marlon. Ngam di mo maaramid ti kayat mo ita. Isublim ti imbayad da iti balay ko. No di mo kayat nga idarum ka. Uston pare, di ka nagladingit. Sana bale, tanasulbar matlangan ti amin. Maladingitan ako unay pare. Inayat ko iti kasta unay ni Leticia. Isu ang nagtalo ka unay. Ngam ginundawayan nak. Ay, pare. Ginundawayan na ti kaawan adal ko. Kan tinalao sa panagayat ko kankwana. Apay akastoy, pare. Nagmalasak matan kan ayat. Hindi damo. Insinanak ni Glory. Hanggang ita, kastoy man ang tinaramid ni Leticia kanyak. Guston ko nakmet. Ala, isardang mo ti pa naging inom mo. Sana makatulong kan ka dayta. Awanan ti sir-servite amin, pare. Imbagkan ka. Tanatunoy mo dagiti arapaap mo. Idinto ta siyak. Nanumuak lang arudan. Linukod ang pailaan. Di kagsawi ti kasta pare. Dayawan ka kit di Tanapagadal mo ti kapsat mo. Ket nagbaligi met. Ket gapu iti kinagagat mo. Nakaipundar ka iti sanikwam. Pare. Ala. Saan mo napanunutan pa ni Leticia? Saan nga iso tinaikari aparaken ka? Dumteng to ti tiyempo. Asumangbay ti babae talaga aparaken ka. Tay makaawat ken ka. Ken pudno amang ipatagken ka. Nasakit tirik na gapo iti napasamak. Ngam na iliwliwag kumeten ti amin. Kat dito'y ko ana amiris anapataglat ta ti kaadda ti adal. Naurnos matlaeng ti parikot nga impaay kanyak ni Leticia. Ngam kalpasan day ta, awanan ti damag ko may papankan ko ana.
Kat panawan laangan ti makaibaga, no mga sawa akpay, wenno saanen. Alakastan kat agyaman akunay, to'y pagayam mo, Marlon. Agyaman akpaga Marlon iting ka panangibinglay ti pakasaritaam. Husto launay tinakunam, anapatag ti adal. Kat agpaay da ito yung inspirasyon, kadagiti agad-adal pay laeng, asaya atin nyo ti panagadal nyo. Tadayta ti tawid, asaan to amapukaw kada kayo. Saan amatakaw ti asino man. Kat no may papanmet kan ayat, tay kunada aruden, nasaktan ka man ita, ngam di mo kumasaraan tapusom, itinagan ni ayat. Tadumteng tumatlaan ti talaga aparakan ka, pagayam Marlon. Bueno papagayam, hingga nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng imong patulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Marlon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Narabyan ka man ang nagawidan. Kat, anya ko matibibiyang mo? Apay ang nagawawid ka pay laang. Ijay kala ko man ayan ti babaim nga agtalinaad. Apay alapdan nak nga agawid dito'y balay. Balay ko mat dito ya. Aglisi ka man ka dito panak. Ha? Ay, naklatan. Hawanan kay tiba. Agtalnakan niya. Hindi ko. Gunggunam. Sao ka ngamin na sao. Mami, kumusta tirik nam? Tinangran na ka ni Daddy. Mayatan tirik na kanak. Ayan ni Dadim. Kalpasan anangan, pimanaw manan. Imay nan sa inala dyan motor na. Ala, maturog kan. Adapay klase minton bigat. Kasano kayon, Mami? Mayatan tiriknak. Dinak pagdanagan. Saan la ko man nga gawawit ni Daddy dito yung balay? Kanayon na kamot asaktan. Marina! Victor, si kamot gayam dayta. Di nakpay talyawan. Papanamaya. Ijay man balay dananang. Mapan ko pa siyaran. Umay kan, aglugan kan tay tulod ka. Saanan? Adapayong ko. Magmag na akon. Umay kakit din. Libre da ito'y pagluganam. Saan ka ngagplete? Di ad-adan akababain. Umay kakit din. Si kamat. Kaslasan tang agkumare. Sige man laangan. Kumusta kan, Mare? Kastoy, may atlat tamat pare. Kanayon ko ang mailugan dyan anak ko iti bunyag, ni Mariel. Aya? Balasangan dyan anak ko iti bunyag Nagagat nga ag-eskwela, isungan ano sa kapag-iskwelaan. Wala, ano sa mapagadalan? Ikarkarigatak pare. Mare, naday baga ka. Hindi mo ko matagidaksen. Anya day ta pare? Nakitak mat ni pare Arnel. Agda kakuyog na nagsiksi a babae. Ha? Sinurot ko ida. Kat siniputak no sa dino ti papananda. Simrak da matitimay sa boarding house. Huwan pare. Adda babae nila kay ko. Ay, una yan. Luk-lukwen na kamat gaya man. Pare. Nakadanon tandi ti balay ni Nana. Ay, wala niya. Tanitan mailabas. Bumaba akon pare Anya oras ka nga gawid? Umay kan tusukunin. Ay, kababain mo tan Magmag na akton nga agawid pare. Si kamet. No kayat mo, urayan kan dito ruhar. Ditak pa lang waiting shed nga agistambay, pangururayakan ka. Ha? Jakmat ipalubos ang magmag na ka nga gawid. Nagadayo ti pagnaam. Apay, kinabil na ka ni Arnel idirabi Ha? Nagkuna nanang.
Imawag kanyak ni Mariel. Uray lang makasangsangay. Pinabuksitan na kakano nila kay mo? Wala na. Kumusta ka? Ay, mayat mo tananang. Saanan nasakit ti tiyan ko. Ipalubos mo lata na kasta ti aramidin na kan ka, di babairo nga asawa. Barang agbalbaliw tumutlaang Ay unay kat nga anos mon, Marina. Nanang, umayak ko mabumulod ti bagasyo. Kunakon kat? Ada ka di kwartayo dita. An-anuam ti kwarta? Igatang mo, itipakan mo, iti irresponsable nga asawam. Pagpuunak ko mananang. Kaya't ko ngamin ti agisursur iti lamlamas dito'y lugar tayo. Ada no kasta ti pangusaram. Ay kat mapabuludan ka. Ay, agyamanak nanang. Talaga nga inuray nakgayam, pare Victor. Una, kunakmatkan ka nga urayan ka. Nakis-istorya ka dagiti padak at tricycle driver dita waiting shed. Ay na, kababain unayan kan ka. Intulod kan inuray naklangarudan, dinakpay pagpletsyon. Tal na ka man dita. Kasla saan tangag kumare. Ala, aglugan kan. Taitulod ka ni Jebalayo. Ay na, nakanaanos kalakit di kanya akon aya, pare Victor. Mami, intulod nakmanan ni Ninong ko Victor ikieskulaan. Iso adya inted mo akwarta, pinagmerienda kon. Ay kat nagsaya atan ngayon kasta anak ko. Nakasingsingpot kanyak ni Ninong ko. Talaga ka di aninong ko? Katuan mat. Ala, inkaalaan di photo album ta ipakitakan ka. Inakalaan, takayat ko ang makita tila nga idi ni Ninong ko. Ayan na dito iti picture na, Mami. Dayta, o kagam dayta photo album. Ayan na dito, Dayta Isu tinangawit kan ka idi baby kapaylaeng. Idi pinabunyagan da ka idi simbaan. Ay, nalukmagmat gayam. Ay, kulot-kulot ti buok na. Iso nga minti uso idi anak. Kimutong-mutan taagasam ngay. Agtalon kan agmaneho iti tricycle numalpas nga agtalon. Anta ka di asawa ni Ninong ko, Mami? Nabalo ang nasapa. Nagsakit di misis na idi. Iso nga ison tinangisakad iti panagadal dagiti anak na. Iso nga adda anak na a teacher ken nurse. Ay, kasta kumamot ni daddy anya, Mami? Responsable nga ama? Nasinpot ni Ninong mo, anak. Isula ko man tinagbalin a daddy. Marina, anya jay maangot ko na lang si dito'y balay. Jay lakok alamas dagi jay. Aglako ka? Katuan, nagbasit mo tiyaw awat mo akwarta. Saan nga umanay apagbayad ka dagiti babayadan? Agan-anos kayo Isumater aramida. Agisursursurak paikit din itilamas ka dagiti babbalay. Idi pa'y kumang inaramid mo na ita. Makapabwisit kayo kidni. Dawat kayo adawat. Diyak samot makalako itilamas. Awan mo't lati gumatangan. Malugi ako no saan ko ang malako dagito itanghalda. Maray! Nagpudot! Magmagnakakit din. Umay ka naglugan. Saanan pare? Kasano ang makalako ak ngayon no aglugan ak dita tricycle mo? Naskan nga agisursurak pay. Di mo mat nga minasasao kanya kaglako kagayam. Adamok apagilakwam. Umay ka, tamapantay jay. Sigurado ang maibos adagos dagita lakom alamas. Ay, nagsaya atan ngayon no kasta pare. O sige man nga rod, tapno makalako Ay, anya nga, awanan, naibusan. Ay, gumatang ako kumapay. Pasensya kayo Pasensya dagiti na ibusan. Inton maminsan ngagsubli ka nga umayaglakaw. Nainayo na montila ko, mare. Ay, nagpasaw. Uwan, nainayunak ton. Hagawit ang arudan. Itulod nakmanan, pare? Katuan
Anya iti ramidag, awan mo ti papanak. Itulod kan, sakbay nga gawidak. Nagimasin ti lutlutwam asidaan tayo ita, mami. Nakalako ak namin, anak. Napaibos ko dyan lakok alamas. Kurang pay, ah. No awan klase. Kaduan ka ngaglako, mami. Sige, anak ko. Tapno tangdanan ka. Marina! Umay ka dito! Ni Daddy, si Mang Puten. Marina! Italamanin nga agawin. Marina! Ay, panak ni Daddy. Bantayam dahi tulot-lutot. Tamapanak iti ayan na. Wan, mami. Apay aya, kasla makaungungat ka. Apay nga impidagnat ti diding. Anya ti basor ko kan ka. Anya ti relasyon mo iti Daddy a Victor? Ha? Sumungbat ka! Anya ko ba ti relasyon mi? Agkumpare kami laeng. Tanak na ti bunyag, janak na. Niko! Idarom mo ti awanan bain a lalaki. Kabilin na kamutan ti awanan bain. Nanang. Diyak kayat ni Daddy. Kagurgurak ni Daddy. Anak, sana rumbang nga ibagam ti kasta. Ay, rumbang lag a pagsasawam day jay a lalaki. Irresponsable lang a rodan, dangran na kapay. At dala dito iti talaga a pagsasawak. Anak, ingkaman lukatan jeri daw. Madamak ng agsagsagana kadagiti ilakok alamas. Wan, mami. Ninong! Ni mamim ngay. Mami! Nininong ko! Pastragam, adak dito kusina. Sumrek ka kano, Ninong. Agyaman akbasang. Oh, Marina, nakasagana ka din. Adi sagsagana ak pailaang pare. Ay katulungan kan atap no mabita malpas. Sige man nga rod. Mapanmat ngamin ag eskwela ni Mariel. Kalpasan na may tulod ka iti paglakwam. Itulod ko mat ni Mariel iti eskwelaan da. Ay na, nakababain unay kan pare. Permiti pa ng tulong mo kada kami. Mami, rumbang lang ang maragsakan ka. Ngamin, saan na tayo mat nga mo tulungan ni Daddy? Bye-bye-an na tayo mat. Oh, nangag mo. Ti anak ko ni Tibunyag, tinagsao. Naipaibos mo manen dagiti lakom alamas, mare. Wan nga rod, agyaman nak iti tulong mo, pare Victor. Masyanak namin kan ka, iti aramidan nila kay mo. Sana rumbang asaktan na ka. Nadamag mo tinaramid na kanyak? Nadamag ko. Katagburburak ti darak iti dayta tao. Makitak tulang nga. Bayamon pare. Apay adinang ran na kamanen. Kuwang amin.